Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruiba pau Mera hau songbagi thoram hayang Imphal gi sana konungda pangthoknaba sem saba loire tongan ba phurup ki lusingba sing sana konungda thunglaba haure Malem gi tongan ba mafam singda ngasi World Cerebral Palsy Day gi thoram sing pangthoknari Raija gi Principal Chief Conservator of Forest Anurag Bajpai na hairi lamlaki sa uchek amasung umang yokhatpada miyam gi sauraba thodang lei Rashtrapati Draupadi Murmu na English ngani kunithoi kulumdoi gi My Bharat National Service Scheme gi mana ngasi yanthokre amasung Bihar Vidhan Sabha Mikhal Tangkak ani thokna mathang tha November 3 amasung 13 da pangthoklagani vote masing na November 13 da thigani Mera hau songbagi mapung oiba thoram hayang Imphal gi sana konungda pangthokani Rajya Sabha MP Ningthau Leisemba sana zawbana thoram asi haudokani singmi tami anigi nungsi chanabagi mari hena sesin haliba Mera hau songbagi thoramda Rajya sigi singi jila singyauna mafam kayadagi tongan ba kanglup ki miyoi kyana saruk yagani Mera hau songbagi thoram asi mapung phana pangthoknaba sem saba pumnamak loire hayang pangthokadoriba thoram asida saruk yanabagi damak lamdam asida khundaminariba tongan ba khulgi lusingba sing amadi khunja sing ngasi numidang sana konungda thunglaba haure lusingba sing asina ngasi numidang sana konungda thunglaba da Rajya Sabha gi MP amadi Ningthau Leisemba sana zawbana makhoibu harauk tayamna okhi Manipur Vidhan Sabha gi Adhyaksha Thoksom Saitabrata Singna hayeng pangthokadaba Mera hau songbaga mari lenana miyamda yaifa paujal pirakli magna hai kumai asina ikhoi masel amaga leinariba mari hena sesin hanba amasung Tungi mirol sing nungsinana amasung santi oina leiminaba oirasanu Bharat ki awang nungpok lamda Manipurda leiriba khwaidagi chawba thumhi sendaba pat ama oiriba Loktak pat yokhanabagi pandamda hayeng Loktak Day pangthokani Loktak Day ga mari lenana Thanga Kedragi MLA T Robindro na lamda masigi miyamda yaifa paujal pirakli maki paujal aduda MLA na hai Loktak asi awang nungpok lamdamda thumhi sendaba khwaidagi chawba pat amani Pat asi lamdam asigi miyamgi puksak ama oiribani masida sunatana aikhoigi nat chatnabi amasung punsi mahingbu miyamda masak takpada natana malemda amata ngairaba atawba park kaibul lamjau National Park malemgi miyamna sak khanglibani mangna hai pat asina mahusagi pothok kaya pibata natana Raija sigi sakyang mingsel amasung chawthok chaningai oiribani numit asina lakpada aikhoi punna khusamnaduna Loktak pat pungak senduna thamlasi amasung pat asigi ising Luna na thamduna mahusa amadi khunai gi phajaba mari edu kahendana thamnaba so appeal tauri Malem gi tongan ba mafam singda ngasi World Cerebral Palsy Day gi thoram sing pangthoknari sahi asigi hiramna Unique and United haibasini numit asiga mari lenana Akasbani Imphal gi ipau kangbuna akhanana unabada Jenims gi Medicine Department ta PGT final year tauribi Dr. Bharati Yumnam na hai Cerebral palsy haibasi brain ningthina lengthok lengchin tawdaba angang na puknungda leiringaidagi ningthina mathok tawraktaba jinda soirakpa angang unaba matamda angang na matam sana satharaktabadagi oxygen phangdaba stroke amasung jaundice na ohenba yai mangna hai masi maru oina brain da sokpa non progressive labor leiba amasung miron binupina puknungda infection thokpadagi naganba leina amani Dr. Bharati na makata na hai Laina asina naba tarabadi saba tumdaba matin taba saba thakpada yotpa ngamdaba amasung khom singba ngamdabagi layong sing si thengnagani karigumba laina asina naba natraga nai haina singnaba leirabadi matam sana layang biyo mahakna hai अखोइना मरी थोकना खाइदोक से सेरेब्रल पाल्सी से हामबदा स्पास्टिक हाई स्पास्टिक से हक्सांग से तासंदन चिंगछलगा लैबा अमा डिस्काइनेटिक ना पेशेंट से मसा मतोंद मागी इनवॉलंटरी एकदम मूवमेंट तोरगा लेंगा लैबा अमा डिस्टोनिक से ना पेशेंट से फिबम अमा द पोस्ट चिंगछलगा अदुम हक्सांगी पार्ट अमा लैबा अमा नतरगा एटेक हाई पेशेंट से बैलेंस पुबो ngamdaba अमा स्माइना तवसे मागी लायिंग बगी मवोंग से मागी तौरिबदो क्लिनिकल फीचर लायोंग दगी टेस्ट तोरपदगी खोइना कंक्लूसिव diagnosis ama taraga chapmanaba specific treatment pigidamne aduna course tugi makha polani Manipur Legislative Assembly na lupa koti kunmapan kaithokre haiba wafam asi yumpham yaudabani haina Manipur Legislative Assembly gi cherola mana phongdorakli Manipur Legislative Assembly gi Deputy Director amasung Protocol and Media Relations ki Officer in Charge N Robindro na thokpa cherola mana hai
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 18ꯗ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯈꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯅꯕꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ꯫ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯕꯨ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯁꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯝꯅ ꯒꯥꯏꯅꯤ ꯑꯣꯟꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄꯦꯞꯁꯃꯤꯌꯔ ꯇꯦꯁ, ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ, ꯀꯣꯜꯄꯣꯁꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯂꯦꯝꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ NABH ꯐꯪꯂꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯑꯣꯟꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ, ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯥꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ, ꯁꯖꯤꯋꯥ ꯖꯦꯜ ꯔꯣꯗ, ꯈꯥꯕꯩꯁꯣꯏ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ 68 ꯁꯨꯕ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯆꯤꯐ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯅꯨꯔꯥꯒ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯝꯊꯥꯈꯤꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯔꯣꯏꯁꯦꯝꯕ ꯖꯨꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯗ ꯂꯝꯊꯨꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔ ꯑꯦꯟড ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯕꯥꯏꯀꯤꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯍꯝꯕꯔ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ, ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯨꯔꯥꯒ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯅ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯃꯪ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯄꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯈꯛꯇꯅ ꯉꯝꯂꯣꯏ, ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯎꯃꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯕꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯏꯃꯤꯁꯟ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ꯫ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯊꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪ ꯆꯤꯛꯄ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ which are being organized by forest divisions, walk on nature trails by the students or the people, then other competitions required for the sensitization of the young generation particularly. So various programs we are organizing, and final day, that is on 9th October, we will be having various good programs which will certainly good for protection of wildlife and their conservation in the state. ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯣꯛꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯎ ꯋꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯦꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯋꯥꯛ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈꯨꯜ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯖꯤꯔꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, RK ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ 72 ꯁꯨꯕ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯛ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ 2025ꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯤꯂꯥ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯍꯅꯥ ꯀꯥꯃꯩ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ꯫ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯁꯨ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ SDO ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯍꯪꯂꯦꯝ, CMO ꯗꯣꯛꯇꯔ Y ꯅꯣꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯦ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯋꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯇꯥꯃꯩ ꯔꯦꯟꯖꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯃꯩ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ 5ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯚꯔꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ
thoidok hendok mahiroi amadi oza singda samba khudol piduna pungning thogatpagi thorom amang si school adugi campus ta pangthokre Thangmaiban Rims Lalambungda leiriba miyamda ising piriba 450 mm diameter pipeline asi iroi semba thongda kaibana maram oiraga haiba mafam sing asida matam khara ising piba lepkhigani haina public health engineering gi cherol amana khanghalli serol asin hai pipeline kairiba si October 9 dagi semjinba hogani masi hek loibaga miyamda makhata na ising pibagi thabak sathagani hairi Assam Rifles Kuga Battalion sinduna nongmagi oiba personal growth ki counseling thoroma pangthokre thoromaduda counselor amadi motivational speaker Amritana Wangangki thoromaduda tongan ba mafam singdagi lakpa mi sing saruya khi Amaromda numit humni sumna sathagadaba mega medical camp ki saruk amo oina Sandel Kaksing amasung Churasanpur jila da leiriba lanjeneriba singgi oiba health camp ama pangthokre Akaswani Imphal gi paukta biri Rashtrapati Draupadi Murmuna English ngani kunithoi kulhumdoigi My Bharat National Service Scheme NSS Award ngasi Rashtrapati Bhavan de yenthokre Rashtrapati na NSS unit sing amasung makhogi program officer sing amadi volunteer yauna punna award ni phu khusinakhi Kendra gi Youth Affairs amasung Sports Mantraloina award asi NSS volunteer singna leiba asigi damak makhoina pangthokliba thabak sing sakhangduna pibani Youth Affairs amasung Sports Mantri Dr. Mansukh Mandavia su thoramduda saruk yakhi Bihar Vidhan Sabha gi mikal tangkak ani thokna mathang tha November 3 amasung 13 da pangthoklagani vote masing na November 13 da thigani Election Commission of India nangasi sadasya chani ni phumdoi leba Bihar Vidhan Sabha mikal gi matam lauthokhi masiga loinana raijadu da khudaktagi mikal gi model code of conduct chana bahaure Hauzik sanabagi pau Mangsatabam Premananda dagi Chhattisgarh Narayanpur da leiba RKM Ashram Ground da chathariba kunthra suba Senior Women's National Football Championship for Rasmata Jijavai Trophy gi Group B gi final round match amada Manipur na Assambu panjal taruk sino da maithiba pikre Manipur gi mai pakpagi panjal sing adu Linda Kom Bhumika Dangoi Grace amasung Babitana chankhi All Manipur Football Association ki mireng makhada chathariba ahum suba Premier League ki ngasi sanakhiba match amada Imphal Youth Football Club amasung Angtha FC panjal amam chanaduna draw oikhi ngasi sanakhiba atopa match amada anauba imagi mangalna Social Sporting Club pu panjal ahum sino da thoikhi AIMS ki mai pakpagi panjal sing adu Namairakpam Rebanta Khagembam Sitaljit amasung Nongthombam Nenaldo na chankhi Team Tram ngana saruk yadun chathariba league asigi anauba fixture amuk thokre fixture asigi matungina hayeng ahanba match ta Asufi FA amasung Khetri Iril Mapal Youth Club na sanagani Kakching District Sports Association na sinduna chathariba kunmathoi suba KK Memorial First Division Football League ki ngasi sanakhiba ahanba Group A ki match ta PFC amasung KYWAC panjil ani ni chanaduna draw oikre atopa match amada UBSA amasung AKSA panjil amam chanaduna draw oikhi Thasi ki Nipandagi Hogadaba Cricket ki Women's Senior T20 Trophy lisingani kunma kuntarukta saruk yagadaba Manipur ki Senior Women's Team ngarang Agartala da thungkre team masida sanaroi tara manga amadi support staff manga yauri haina Manipur Cricket Association ki chairol amana hairi BCCI gi meeting makhada Chandigarh da thasi ki mapaldagi pangthokadaba Vinu Mankar Trophy lisingani kunma kuntarukta saruk yagadaba Manipur gi nupa gi under 19 team gi ngasi Imphal thadokre Manipur gi team aduda team manager oina MD Khalur Rahmanna luchingkhi Nganthoi Aroibada maroiba pau amuhanna mera ho songbagi thoram hayeng Imphal gi sana konungda pangthokna ba sem saba loire tongan ba phurup ki luching ba sing sana konungda thunglaba haure malem gi tongan ba mafam singda ngasi World Cerebral Palsy Day gi thoram sing pangthoknari Raija gi Principal Chief Conservator of Forest Anurag Bajpai na hairi lamlaki sa usek amasung umang yokhatpada miyamgi sauraba thodang lei Rashtrapati Draupadi Murmuna English ngani kunithoi kulumdoigi My Bharat National Service Scheme gi mana ngasi yenthokre amasung Bihar Vidhan Sabha gi mikhal tangkak ani thokna mathang tha November 3 amasung 13 da pangthoklagani vote masing na November 13 da thigani pauloijare